Office u District Sports Officer West Centre Hills, haringkat kejinga trelang bat ke West Centre District Sports Association, mentaka sengi ke lapan kutno, ya ke Open Volleyball Tournament arhaja arpaulai, hamadan biar ke belai, Mission Compound Jawai. Ya ke ni ke lempung la sedang naduk ke arpau tarik unai wing, ha ke balawan banishi menta daki prateli ki tim, kentup ya ke Lion Mission Compound Sports and Youth Affairs, Kimus Nyang, ya ke reklang SC Nangba, Madankynsaw Mookyndeng Knorsyiem, Kiang Nangba Government College, Spikers, Chulai Brothers Chutwaku, bat ke Lion Mission Compounder Barshnong. Ki arteli ki kenhun ki balapoi syakajinya kun final. Ban yu ora ya ke 6 Lahduh, mentaka sengi ki long ke yakre elang SC Nangba, persyak ya ke Madankynsaw Mookyndeng Knorsyiem. Haka ni ke lempung ya lek kai ke Madankynsaw Mookyndeng Knorsyiem, kalong kenong job da ke bapenlim da arposan lakat san, bat arposan lakat new point. Ya ke yakre elang SC Nangba. Haka ni ke sengi lawan bansa kilang na do uma IMH pasa Working President WJDSA kum ukong san uma krubok pasa DSO West Centre Hills u Patrick Lamare Vice President WJDSA u Lamat o Lalu General Secretary WJDSA ma pi khairim wahesh nong Lion Mission Compound bat kiwede u krubok pasa DSO West Centre Hills u laong ba kajing penlong ya kanika lempung kalong shibenta ban penmi perthaya ki samla ka district ki badan kasap kapong hakum kani ke jat jingelek kai bat bakin yo mikmat sha ke Megalia Games ke banlong nadu ke khatsan tarik ke lalingkot arja arpausau lapan sengau ya kani ke lempung Open Volleyball Tournament en penlong ya ka man la usnam ha ke bakino kino ki shnong ne ki kenhun kila ban wan ya shimbentalang